Lorong dia para telespectadores televisão Timor Post, tanto rerelara não se relhor. Hamutu koha Constantino Sávio, e edição balorong ohinian ite programa especial da Hanarang Art Timor, artista timorense. Nevema que hanete se promove ten artista local timorense nevema maior criatividade, talento e wendet, nevema ko serne música no obra sira. Fanum teve sociedade neo larang no fuang, atu rona no halibur tebes emohotu. Tangne ihe haune soring itania kolega na inrua nebemak ia foi na dau ikus na hia musik nebemak viral los iha tanto iha YouTube hanesamos TikTok ho maun osbro no maun race nebemak kola parte hane tangne tatu hawarak tempo ita hamutung na conhece de dia klitan sirne rua ne obra sira conhece de tang existência no conhece de dia tang saide mak sir halo baiha mundo música lokal ya timorense lorong ohinian Eletang lorong dia baita bot na indro. Lorong dia. Dia kala? Ya, stabil. Dia. Unsa ita bot dia kala? Ya, obrigado, vamos dia. Okay dia. Isane ite he program mohin lorong ni hanisang ohin explica tonang programa Arte Timor nian. Tangne ita haulu ko maung parte. Ita bele halo la apresentação pessoal narang completo. Tinan hele nebe atuni tente espectador sira bele kunise di dia ka maung os brone mailoso sinube. Dia obrigado tempo. Handar completo Octaviano Costa Soares. Ya saya yang bolu kono yang musiknya os bro. Ya. Hawela ya bekora anuliskom. Ya nularang. Hau agora idade jewetu anus. Hau si município Dili. Bele pasal mo. Dia handaran completo Vicente da Silva Mesquita. O biasa mabolo ho alkinya kantan karek dia Grace how si município Alheu Remsiu agora daung hela ya bekora terminal Mularang. Terminal Mularang. Oke dia. Muito bem, então hane itu bocor mak pengha atau dia kata kalau parte musik mundo música dia. Pelo menos hasa mau ngos bro itu boleh explica tang tam itu botnya narang completo Octaviano. Tam sama ka karak peti narang dos bro ni. Narang Octaviano Costa Soares. Sim. Dia os nih foto si Octaviano Soares dia. OS ini, Octaviano Soares. Bro nih ya amnya grupo. Ami musik ya sa kona ba hau o kolega balu ami kria kona ba sahau kona ba musika nia kona ba editor sene. Sim. Oke dia kantong dia. Antong insa mau narang mau ni part kan narang Vicente antong tam sama crazy anu ba. Ya narang Grace nih to ate agora sir barak masih si husar nih. Nusa narang Vicente da Silva Mesquita yana ba race la tama sama oting ke futi narang race nih. Maybe haun ka tamba sir dang hau futi race nih tama sines nih agora hau kar katore kada race nih ha futi narang race nih husi hanapa nia apa fali. I hanabo po narang nih ba hau. Nima ate agora halur to agora. Oke, muito bem. Então, tu speak claro então kata maung niya nos bro ni foto situ bot na Octaviano Soares o ito bot ni grupo no maung race din tama foto fali narang sabo narang na bema kabo po hela ba ito. Muito bem. Adia ka ita baho maung Octaviano os bro. Tama ito bot tama sama kita bot akara kola parte mundo música ou seja ito bot memang talento ni akara wakanta ka ou ema balu mak inspira ito bot akara kola parte mundo música ni. Dia how involve ya mundo música ya hanya pai racimos se envolve waktu música durante how aprende canta how se SD kelas 2 ya how aprende sinaba how re pai sira honya sa grupo tu canta sene how re how koko ta ya how se SD kelas 2 how canta. Aprende cantar então significa inspiração atau saya emang músico, cantor né mais família. Família então além de tu bot yang kata pai sira yang grupo música mau além de canta mo sa tene toca ya sim how mas tene toca gitar, piano. Atene si payo tu. Atene si payo então significa família maka saya nesan autor principal baiha carreira mau ne nesan músico dia. Aí eu insau mau race ne parte
karaki ha semak motiva ita bota karaki dalam bahe mundo musika ne. Okay. How hakara aprende canta tamba how gosta rona musika. Setiap ya uma loronda lorong hating se rona lek musik. Nema dalam rumah vizinho serius ne. Labar kena kona saiti si uma antang raya no close. Kono ya uma nane sempre local let musik barulho let. Anema tornemos how incluía atividades sa igreja niang canta sa chorus ne. Nema começa sa canta bauin canta to tama to canta. Oke, então mais ou menos ia família ia ina naman rumah ou maun rumah nebe makatene toca no canta lah. Sim, ya familia sa canta sa tia sira balu canta sir halo música aquele lírico tu. Oke. Então maun ninya né kata vontade rasi ko si maun. Tama gostaram na música e que semuanya ya akarak aprende holo parte mundo música né. Oke, dia ka então mais ou menos itu bot nenro bele explica ka. Bele si maun uluk maun reis uluk mai ospro. Itu bot se liu, mengkala itu bot herili. O insam kita bot ro bele hamutuk par hodi criate música dan behit los tebes. Dia amnirua sebenarnya los emaselu. Amruane primo irmão. Hanya mane hanamania mauma osbronia pai. Ebe bolo osbronia pai matiu. Oh, antang família hela. Antang o cinema imruan san começa buka malu. Iya, ita lai ba itu bot nenro na música. Sama osuro bele speak atok. O insama kita bot nenro bele criated música né. Ou seja, antes nem imrua halo na música baluka, ida nem música da foi primeira vez halo. Lah ya sa música ambrua cria sa tahia minha grupo ya ami grupo ami komposto ya meneng hada salah. Ya neng hada. Seke neng sirerua se fokus di sirua di dakna atividade ta ambrua bol malu di antara sana anta hamas começa mesakna Sim. Halo música primeiro yang channel filamai ho mau da fila si neba mai di diang ta osbro itu halo tia hal musik ya di antara sana ya música tua ngida halo itu ba ta amba tu boleh falnya di lo sana okara kale project phone itu ba ta nyatang ori hau kok kerek cyberdoc ne dia Agora viral los nune. Aku akhirnya ni animai tang ambura kolabora Muito com hodi be criate música. Itu mais ou menos mau kan no Indian mau quer com música cyberdoc ne. Mais ou menos saya mak inspira mau sih yang sa halo per mau dia quer que música ne. Será que mau passar si situação balo ne be mak obriga mau por dia quer lirik ne. Lah musiknya kan ya sa kita gosta to. Ya. Jadi sa dalam para kita rona musika balu mai ho ya lirika sa balu dikira ne sang dikira sene ta hamo sakar buku bot phone. Oke. Ya buku bot phone par ta bele espera rona nai sir bele gosta litang sene de. Ya. Hanen kala gazar mu khalte mau di be. Lah. Gosta quer música ne. O insau mau ne parte quando primeira vez a colega os pro bolo para imbrua tu gabung hia project ne. Itu bot ni sentimento na tong bo insan. Ya sinti contenti tamba how much fokus ba sekolah de repente os bro mai diang Chris akara kale how kala music project fonda mai itare hamutu hari tok bapa sita kolabora hamutu tok nema how much aseito os bro nya anu inane orang bro ba kanta dia musik dan Dia ka samaluk tes petoro sira tu diang katak ni hanisen li sound dia kida bo joven sira hin lorong. Tama joven sira hin lorong ne dala barak ne preocupali maka buka problema halo bot ne be mak disturbe sociedade me be exemplo dia kan sen itane alin joven sira katak sira ya talento ne be iya sira sempre buka malu. Ransu hosi sira ni ne laos de tatu. Halo bot seluk me be ransu sira ni para tu promove na fatin sira talento buka malu na fatin. Ne mak exemplo dia no ali sound dia kida baita hotu atu precisa aprender. Adik mais ou menos a colher quando escola itu bota em ruane agora se estudante hela ka How agora finalista finalista sim. ensino secundário 5 de maio 5 de maio 5 de maio Becora ok Sim. mais ou menos depois itu bota em música na sai popular tene o ensaio itu bota nia ia ambiente escola o ensaio colega sernia
Ya hari ya mau kono punya tama di sekolah. Ya kolega palu sa hak podak Aku ada ke. ya mos ya mos sa Talento. ya Oh balu dia mus nonok aku Ya. produk saya me apit ini. ya hau sa kadang sa bas sekolah mo ya fali Ha. ya mo ya sa tama sa di senti sa diferente fali sa babaing balu Ya. começa mo ya fali sa ne Iya. Saya mau balu darumit lah kunesmus começa mai saya. Ya. Ya, pô apreciação Ya, balu sim. ga apa itu. Oh, insya mau para imra sekolah mutu kia sekolah ida ka kita. Lai, hau agora continua a Universidade da Paz. Pas ya. Sim. Mas mesmo foi tempo foi de departamento sir. Hau foti Faculdade Departamento Engenharia, Faculdade Engenharia Civil. Oke, saya seja músico ida nebe mah cara cola parte ya engenharia civil, ne dia activis ne. Insya ya pas. Tama vamos a insya colega sernya expressar um harita bot ngira. Sindi sa agora nessa ngulu da rumah ba lá mas ema sa lase colega Lasio, sa iya. da rumah colega sa da rumah sa hetang malemos la liret mas agora fin lá ba balu mai nessa ne artis asa da rumah hau moi telefon ne bebe hau la sa nanok de Ya, buat nih ansane sa quando vantagem hosi mundo artístico mas né. Quando he talento me promove dia né. Antes né, por exemplo, ita me liguei, me veio custa agora né. Ita me prepara ter ano mentalidade per o insato be emamos bela liguei ita. Adia ka além de ansa Mount Race né, além de ansa rona hort música gosta canta. Talento saya tan kita buat ya. Exemplo, Zoa ka. Ya, Sim. saya tan. hau mas gosta sa talento gosta joga asa gitar mas da rumah hau limar mebe jarang. Jarang gitar jarang. Macam sa piano ka buat balon bimo kita buat tokatang. Lai, ne So into bot din kata kola parte koru to. Biasa koru ne bene ne. am si koro parokia bedois niang usi grupo Santiago. Oh Santiago. Kita mangus bro, mus pernah holok parte koru gala. Pernah holok parte. si koru berlaran ya Berlaran itu. ya sih Pernah kanta salmu gala. pernah Anta pernah tadi ya. Ya mental dik. Exemplo sa itu bot nenro bele conta to experiência. Ida nene hawan sa primeira gravação betul to. Itu bot nenro to. ya Project ida nene. nah ini la salah terseru dan Terceiro, né? Terceiro. Então música sira rua ne be mak saxophone mak de ne be kari. música saxofone tolu la salah tolu Tolo. primeiro ya taya amnia grupo Sim. ya primeiro ya judul bullshit Bullshit ya. ya segundo papa neto papa Sim. papa mama dehang terceiro how bao Apa? ya ne taya amnia grupo Ya. sekedia sabedok ne sa hani obra Iya, berarti jadi itu. bolunya untuk kolaborasi Então, mais ou menos, bele dia ngala linka, ya parte no par. Atu ne maselo mus bele ne be mak interesse ba música ser bas bele visita hala itu bot ser no. amnya grupo ya YouTube nara Dark Along Dark long. ya Okay. Dark Along Ne ba ihan ba ko ribe tahu itu bot ser ne. ya Grupo. ne kono ba sa grup amneng hira ne me komposto lar Ahorita muda se estira con ba grupo, ta haribe itu bot ne rua ne música ne. oke Mais ou menos ya hahu hakerek música mai processo mai ne. Dificuldade sai ma kita bot ser soro di momento ne bane. sa dikira suruh sa ema sa ibung sa ne Kuliah ya ne sempre. ya tambah primero aku sa ema kuliah da on musik ne masa kuliah kata kasar kerja kerek musiknya sa ema bulak ne ada biru red sana sini ta hamus simu red clear how sa komesa ceto mengkatong Sim. ya mengkatong hal cetonya hausa juda nia ni dia juda Sim. toho fohani lirika balubannya di desa ne alin sentok lirik mai hore tahu siemba komesa dia paling dia Ya. alin kerek lirik kriteria liriknya tinggi sana Los. tahu siemba nya dia mai kamu saya comprende Ou seja, tu kata mesmo obstáculo, dificuldade ou irmão, se tu bele hakido katu hasoro. ya sih Tem que ir bana fatin. Não la bele moya tu huso emoselo. Ya, sim. Acabou de aprender né sempre. Ou então uma uma parte quando bolu ban dificuldade ser ma kita bota hasoro. Ihane bane. Além de sai ma ibu preocupação é ma kuliah ser né, seritan kita bota ser hasoro ne ba. Dificuldade barak mama suruh hasan dalam rumah
Ami sa atu ba asa hala proseso video rumah ami asa arasca ba transporte Sim. e depois dalam rumah ita sa aula ela liksa de repente ser yang sida sane tem que su ne hakar kalau tem que ser akasan ya liksa tem que mais dili hori ba su fali video sa Justo pelo video, ok. Mais ou menos itu bot ni parte ni, ou então itu bot ni família ni suporta, itu bot ni carreira nessa música ni. dia asa su kuliah kono ba familia suporta em primeiro hanya inang nomos hanamang sena rumah suportami nomos hantiu sirmos suporta yang quando sanena tem que ba inovating e momento canta nemos canta primeira vez nomos hanina rasik malori how os proba e studio Estúdio, ok. sing hori canta. Ok, então mais ou menos quando ba atus kita quando shooting serne kita pergi osan rumah para tu sila. Então mais ou menos osan serne ne husita bot ser família rasik mak suporta kan? Sim, isi família. Ya si família mak suporta. Exemplo, mais ou menos mau ngos bronian. Ya tang plano kami tambah futuro hakara kriya tang musika mana be mak Ya, sim. barak tang lah. Música para ya hanya ida me fin halo shoot video sik. Sim. Ya, shoot video sik foto. Ora ya Prosesso ya ela. proseso ya. Espera, bela saya tempo barak par ya. Ya. Hamuris na fating iten ya. Tu dia yang kata anima na fating iten ya. Ya, belas. Sociedade sira. Tambah musika ne al dia bosok mutan sa orsek kau viagem sai leu mai para hia dalan ninin. Ya air terzung ne. Atur lawar ki konser ne mai kanta. Bro, sai bado. Ada musika da awan atau entrevista ne da insira. Dia masih de privilégio los bele rola parte te bot ser ne fating. Afiar kata ko te bot ser tem que promover na fatin talento sira. Tu atur ba jovem sira kata last tempo na tu buka problema. Nela. Tempo atu los talento mak música det nela. Ya, Kot sim, barak na para. kita precisa halau. Mais ou menos asa ita bot mong race ya me sere mak kita bot hakarak ya além de futuro sa musik mundo musika nian. Sa hakarak kriya tang album ou kriya grupo no bema bot ou sere mak kita bot hakarak. Dia sa han mehi bawing ni karak amrua atu kriatang album. Album sarne, oke. Então, saya imrut pernah sama race exemplo, itu bot pernah tur kompetisi hau. Sam voice balu, por exemplo, Timor ni serne. Lah. Na sidau kita. Sidau, Hanya sidau. sama mau waktu sidau. Oke. Dia ka mais ou menos mon rei iha mensagem rumah na bema karak fo ela vai ter jovem sira na bema correndo loro. Balu na bema kia talento do ni música mai bela hi oportunidade. Se tau kela saída mak itu bota karak fo par fanu. Encoraja na fatin sira tu bele cria na fatin talento na bema kihan. Dia ba kolega sa mima agora da down hakara hal música o baru agora da down hakere khela karik hakara canta de alikan harera sana osira canta sana asintila dia kira Fiarande so itan yang mah tini tenang Insau mong os bro né os bro ne parte a mensagem seria muito bot fora bete bot ne colega jovem ser ne bema correndo loron ya talento música me be hakarak promove ya mensagem seria muito bot hakarak fora você Ano mensagem saya kita tahu katuru buat nabi mau iya. Karek sa iya onano indah how turis sana sida emak kuliah sana. Yang saya emak kuliah tahu bakotu ambrik bana pati. Monu ambrik bana pati sana red. Kuis si karek sa sihat kita ni sa karek kita tahu buat tidak phone tinggi botet. Tambah ya timo ita tene. Emala gosta dikira emala gosta barak level da emeda gosta. Emeda gosta ne. Ya sih. Oke, dia malu tu depois terus será tu dia kata os exemplos jovens será kata botar importante liu karak sai ema músico ema criativo ema talento iha timor ne mak fong tingi bot tambah so fong bot no ida monu hader na fating ne ide mak importante labele desesperado desanima tu dia kata kano ima kata hoe mania kolia sirane saya nessa matéria maita par atau continua lá boa na fating. Oke. Dia maluk telespectadores televisão Timor Post. Toba nede tu maita itina suru mutuk balorong ohinian.
usi parte estúdio Raul Constantino Sávio, hakara ko obrigado no agradecer tebe respeito você, né? Telespectadores liba presença mão, ita ne artista na enro mão os pronos mão reis, ne bema o enrola parte hane, no simon me convite, agradecer tebe respeito você na atenção, no mos agradecer tebe para telespectadores sir ne atenção, lorong dia no ite si hasor malu, ya lorong ikus mai, lorong dia beto hoto. Janela informação ba Ema Roto. Atu atena informação atual dia kliu, kita halua. Hane hambutão subscribe, like, halo comentário, no faz tudo ba media social Roto.